inkuru twabateguriye y'uyu munsi twavuga ko ari inkuru itangaje ariko inababaje. Ni inkuru ivuga mu ijoro ryo kuri uyu wa 16 Gicurasi 2022 aho abakobwa babiri bo mu murenge wa Rwezamenyo mu karere ka Nyarugenge barizayo kwarika nyuma yo kwibwa n'umusore wari wararanye nabo, aho kubishyura nk'uko bari babyumvikanye akabacucura ndetse akabatwara na duke bari bafite. Ni inkuru rero mwategure nanjye Soteri Munyempundu w'Impano Yawe TV. Inkuru irambuye ni mu kanya gato. Tukwibutse kubanza gukora subscribe ukane no kunzogera kugira ngo ujye wakira inkuru zacu zikugeraho buri munsi. Uko inkuru rero irambuye ni amakuru avuga ko uyu musore yaje ashaka umukobwa umwe bararana, ariko wabonye asanga afite undi babana mu nzu imwe kandi nawe akaba yarategereje umugabo umucyura. Aba bakobwa begereye uyu musore bamwumvisha uburyo agomba kubigondera bombi iryo joro. Nyamusore nawe arebye ibigango bye asanga bihuje n'ikofi afite, kandi burya nta n'impamvu yo kwiyima nk'uko n'ubundi Kigali wisheya. Umugambi umaze kunozwa, aba bakobwa baboneje Nyamusore mu nzu batuyemo iri hafi y'aho yari abasanze. Ibiciro bikaba byari uko nyuma y'igikorwa umusore yari kwishyura 20,000, buri mukobwa agatwara 10,000. Kera kabaye umwanya w'igikorwa nyirizina warageze, umusore ariyandayanda maze nyuma gato aza kugira atya ati mureke mbazane twa Mitsingi dukomeze igikorwa, ariko n'icyaka tutagihaye urwaho. Hirya y'aho abakobwa batuye hari akabari, ari nako barangiye umusore nawe akanyaruka mu kanya nk'ako guhumbya akabagarukanya amacupa 2 ya Mitsingi. Ubushakashatsi butandukanye bwakunze kugaragaza ko igikorwa cyo gutera akabariro kigira inyungu ku mubiri w'umuntu, nk'uko bigenda ku muntu wakoze imyitozo ngororamubiri isanzwe bizwi nka exercises. Ishobora kuba ari imwe mu mpamvu zatumye ubwo amacupa ya Mitsingi yageraga mu cyumba aba bakobwa bari barimo barahise bayiranguza rugikubita, uretse ko ibi byari bigiye kurangirana bikarangira mu marira. Mu kiganiro n'itangazamakuru, abakobwa bakeka ko mu gihe bari basinziriye ari bwo uyu musore yabibye telefone zabo ndetse n'amafaranga 30,000 bateganyaga kwishyura nyir'inzu. Iyo nzu bakodesha kuko bayishyura 30,000 ku kwezi. Nyuma yo gukanguka bakabura uyu musore, abakobwa baguye mu kantu bagerageza kujya hanze no gutaka gusa. Ubwo twakoraga iyi nkuru ntabwo bari bakabonye uyu musore wabahemukiye. Umwe muri bo utashatse ko amazina yatangazwa yatangarije itangazamakuru ko uyu musore ashobora kuba yabashyira ibintu mu nzoga yabaguriye, na cyane ko yazanye amacupa afunguye, uretse ko muri iryo joro batanabyitayeho. Umwe yagize ati none se yatwiba turi babiri nta kintu yaduhaye, kuko n'ubundi inzoga yazanaga mu cyumba yazizanaga zifunguye azikuye mu kabari. Yakomeje avuga ko ikintu kibagoye ari ukongera kubona amafaranga yo kwishyura inzu bakodesha. Abakurikiye iki gikorwa
bavuze ko nyuma y'uko abakobwa bavumbuye ko bibwe bateje urusaku bagatakira umuhisi n'umugenzi. Karindayidi yagize ati nyuma y'uko uwo musore abibye telefone n'amafaranga yabo, abakobwa babaye nk'abataye umutwe batangira gutakira umuhisi n'umugenzi bavuga ko batazi ibyo yabahaye. Naho Umugwaneza Alicia avuga ko aba bakobwa bazi, yavuze ko bitangaje kuko nabo ubwabo bazwiho amahane ku buryo kuba umuntu yanatekereza kubiba ari ibintu bidasanzwe. Yagize ati twumiwe kumva ko baryamanye n'umusore akagenda atabishyuye ndetse anabibye kandi aba bazwiho ko bagira amahane. Yerega burya koko havuga utarabona wasanga uyu musore yaravukanye 3 yisumbuye. Ibi ngibi nyine bisigaye bibaho kabisa rwose. Tubashimire ko mwakurikiranye inkuru yacu y'uyu munsi. Tubararikiye no gukurikira izindi nkuru tugenda tubategurira. Nge mwari kumwe muri iyi nkuru ndi Soteri Munyempundu w'Imana yawe TV. Tubashimiye kuba mwakurikiye inkuru yose, mukomeze mugire ibihe byiza, turabakunda cyane. Ciao.